Good morning, Bantayan. And Good morning, Bantayan. This is my second day here. Unya, mga dumi sa kuan. Balay ni Idas. Dilaag Sparkles. Kay Mang Kaon. Mga omni. Muna siya nindot guys, basta ka ng kuan ka ba? Kaya ba taong lagan ka niya, kadang daghang kag mo lagan kalibre. Joke. Ato mo sa iyang vlog chasingpotatoes.com. Kung mga ato mo sa Bantayan, tanawa yung vlog yun na. Hindot kayo. Tanawa na po ako ha. Friedlagan.com. Like and subscribe. Pasok. Sige, vlog be! Mga unsa guys, salamat kay Itas. So this is wasay-wasay. This is axe. This is Wasay! Wasay-wasay! Then you. Then you eat. Ay, parang na naman yung mga kaya ba? Hindi ka po yung mga iyo. Boom, teleport. We are here at Santa Fe, Summer in Santa Fe, and we are crushing some grand reunion. All right. Chocolate ice cream? Oh. Bye. Bye. Hello guys, nanak pa ron sa Kota Beach. Dahan kay tao. See? Grabe katagkag tao guys. So I'll be spending the night here. Hopefully the weather is okay and hopefully there's no storm. If there is, okay ram tayo hinayra. Pinag-vlogger ba? So guys, na ako sa Bantayan sa Kota Beach. Nya. The sun is setting but it's not that good. Pero it's beautiful kay beautiful siya pero dili kay siya nanindot kay tarabunan og clouds. Nya, mag-beach mi sa tent later. Kaniya day ka naligo day ko. Nya wala lang ko nagkuan. Wala lang ko nag-video kay wala ko GoPro. Wala ko GoPro na hulman. So mo na siya guys. And ako'y duha ka masulti. Una, salamat kayo sa inyong tanaw og kaduha, like and subscribe. Okay? 1, 2, 3. Current view guys. Tanawa mong atbang. Tarong ba ni guys? Lo, kitawa to. Tarong matade. Okay matade guys. So guys, muna may kaon. Then, okay baluasan mo at susunod. So, mauna ni siya. Like and subscribe and bye-bye. Rising from under the earth, it's all we can unite. So give me and pass me the light. Okay, good morning guys.
here's what happened. We just came from the party and I'm now here at the port of Santa Fe because naibarko, naibiyahe. So I wouldn't miss this opportunity to go home because you know there's a storm and basig makansela po niya ang biyahe. Then I just changed at the CR. Kanya ang ako ang naong kay napuno pa og color paint. Dapat color paint dire. And wala ba ko itulog and I'm a little bit tipsy og wala ko nakadala og bakos. So akong shorts gig kahubo. Sige bye. Kita-kits lang ta and God bless our trip. Good morning guys. And I'm currently walking padulong sa mong balay after 4 hours and a half sa bus ride. Grabe ka traffic ganiya sa Katmon sa Carmen kay baha. Kanya I'm always holding my shorts. See? Kay wala ako nagbakus. Nga tanaw gali akong tiil. Hugaw pa. Alright, see you sa next vlog. I hope you enjoyed this and like and subscribe. Bye.